Ingorita Ma TV amu enang ena. Habari yenolo? Sidai oleng. Kayieu taa amu tendorropu amu ayiolo ajo kinyamal nikiata nchugulini toonkumoi. Kayieu ake niliki irmaasai naa ajo kaji itii ombaa naa naatasate tenkaraki olang'ole naa lolosho le Kenya oji Julius Ole Kuyioni oibung'aki. Iyiolo ajo etii iltung'anak lemegira aamini ajo kesipa eibung'aki, neeku inchoru siye tendorropu. Entasupa losho lormaasai toonkutot nitiiti. Orkilikuai dorrop ele oing'ua Tanzania eipirita imbaa olalashe lang' Julius Ole Kuyioni. Kishomo naai tedekenya kiata olakili likishomoita apuo adol maendeleo enye. Etii ilo Arusha Central naji Tourism and Diplomatic Police Station. Etii inewueji egirai naa ashom tinewueji. Bioto sii iroroki ntae pookin, etejo iroroki ntae pookin keserian, metumito sii engolikinoto naata amu kinyikakita irmaasai tenaalo e Tanzania. Megolikito hoo nee kiyiolo naake pookin ajo meeshaa tinewueji amu ewueji naa kimitikini eseriani naa penyo taa nishori oltung'ani metijing'a metaa empirisi Enkai ake pee etijing'a mpaka meshomo adol. Kake ashe Enkai amu kitadua naa eshipa. Eshipa enoshi ake dii oltung'ani kake meshipa dii enaa enayieuni peeshipakini enaa ewueji naa nemiyata eseriani. Metaa ore tendorropo nena ake, supat Ole Kuyioni etii enaalo. Kigira naa aanyu amu torrono amu weekend taata metaa mikiata ajo kaa procedure nasuju. Kake ore naa kwa awali kabisa nejoitoi makosa ya uchochezi. Sasa mikiyiolo ajo kaa uchochezi ena kake mataanyu erikore ormkoa lang' lol Arusha peekiyiolou ajo kanyoo naloito. Ashe oleng brother Josephat, MASAI TV. In case of any updates, I'll come back to you. Ashe oleng. Ingorita Ma TV amu enang ena.